Ja ću prvo govoriti na srpskom, a onda na slovenačkom, tako da nas svi razumeju. Hvala svima da ste danas došli. Skupili smo se ovde da iskažemo solidarnost sa studentima u blokadama u Srbiji. Blokirani su svi fakulteti u Beogradu, Novom Sadu i Nišu. Blokirani su takođe fakulteti u Kragujevcu, Subotici, Somboru, Boru, Čačku i Zrenjaninu. Srednjoškolci se takođe pridružuju blokadama. Posebno sam ponosna na gimnaziju u Zrenjaninu jer i sama dolazim iz nje. Studenti su osnova kritičkog mišljenja jednog društva. U Srbiji kao i u Sloveniji. Zato je vrlo važno da zajedno kao studenti Slovenije podržimo zahteve studenta iz Srbije. Ti zahtevi su sledeći. Objava dokumentacije o rekonstrukciji železničke stanice u Novom Sadu. Rušenje nadstrešnice je odnelo 15 života. Ljudi imaju pravo da saznaju ko je odgovoran. Na protestima su brojni studenti i građani privedeni bez osnove. Zahtevamo hitno odbacivanje optužbi i odgovornost za kršenje prava na slobodno okupljanje. Zahtevamo podnošenje krivičnih prijava protiv napadača koji su napadali studente i profesore na protestima. I zahtevamo povećanje budžeta za fakultete za 20%, ulaganje u obrazovanje, ne u korupciju. Mi, kolege i koleginice koji studiramo u Sloveniji, podržavamo te zahteve u potpunosti. Osuđujemo svaki vidik nasilja nad studentima. Osuđujemo fizičko nasilje kao i verbalno nasilje. Iako smo daleko, osjećamo vašu hrabrost i vašu borbu. Danas smo tu sa vama. Studenti za studente. Zdaj bom to ponovila v slovenščini. Hvala vsem, da ste danes prišli. Zbrali smo se da izkažemo solidarnost s študenti v zasedbi fakulteta v Srbiji. Vse fakultete v Beogradu in Novem Sadu in Nišu so zasedene. Zasedene so tudi fakultete v Kragujevcu, Subotici, Somboru, Boru, Čačku in Zrenjaninu. Srednjošolci se tudi priključujejo blokadami. Študenti su osnova kritičnega mišljenja družbe. Tako v Srbiji kot v Sloveniji. Zato je zelo pomembno, da skupaj kot študentstvo Slovenije podpremo zahteve študentov iz Srbije. Te zahteve so naslednje. Objava celotne dokumentacije o rekonstrukciji železniške postaje v Novem Sadu. Zrušitev nadstreška je pripeljala do 15 izgubljenih življenj. Ljudje imajo pravico izvedeti, kdo je odgovoren. Na protestih je bilo brez kakršne koli podlage pridržano veliko študentov in profesorjev. Zahtevamo takojšnjo opustitev ovadb in odgovornost za kršitev pravice do svobodnega zbiranja. Zahtevamo uložitev kazenske ovadbe proti napadalcem, ki so med protestom napadli študente in profesorje. Zahtevamo povečanje proračuna za fakultete za 20%, ulaganje v izobraževanje, ne v korupcijo. Mi, kolege in kolegice, ki študiramo v Sloveniji, podpiramo te zahteve.
Močno obsojamo vsako obliko nasilja nad študentstvom, tako fizično kot verbalno. Čeprav smo daleč, čutimo vaš pogum in vaš boj. Danes smo tukaj z vami, študenti za študente. Študenti za študente! 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 Ne dajte se, ne dajte! 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 Carevi ste, carevi! 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 In carevi ste, carevi! Carevi ste, carevi! Hvala. Sadu porušenec Strešek na leta 2022 prenovljeni železniški postaji. Umrlo je 15 ljudi. Stanje infrastrukture, ki ga država z javnim denarjem prepušča malomarnosti in netransparentnosti koruptivnih političnih in gradbenih elit, je odraz nezmožnosti prevzemanja odgovornosti in apetita zgolj po spletanju strankarskih zavezništev z gospodarstvom. Nad množico protestnikov, ki so v svojem mirnem protestu izražali žalost za umrlimi in jezo nad korupcijsko oblastjo, so mafijske politične strukture v Srbiji poslale zamaskirane huligane, da bi jih zastraševali, demotivirali gibanje in onemogočili, da artikulirajo svojo politično pozicijo do stanja univerze in demokracije v Srbiji ter njene prihodnosti. Vučić ob tem zavaja, laže, da so bile zahteve sprejete. Kaj je problem? Študij v Srbiji je drag, rezerviran za privilegiran del prebivalstva in nedostopen za večino. Država pod Vučićem preživi od oportunizma v mednarodnih gospodarskih zavezništvih do grabežljive Rusije, Kitajske in Evropske unije, kar povečuje njeno zunanjo odvisnost, način upravljanja z državo pa temelji na ekonomskih uslugah. Vučić onemogoča, da bi država in njeni ljudje gradili suvereno, demokratično, ljudsko oblast, ki ni odvisna od eksploatacije narave za tuje korporacije, ustvarjanja socialnih razlik med prebivalstvom, uvažanja in izkoriščanja poceni delovne sile ter nasilja nad izrazi nestrinjanja v družbi. Stojimo ob srbskem študentstvu in skupaj z njimi zahtevamo izpustitev ter oprostitev vseh pridržanih, dostop na visoko šolstvo ter izgon vseh odgovornih za smrti iz dnevne politike. Študenti za študente! 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 Ne dajte se, ne dajte! 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 Carevi ste, carevi! 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 Hvala. Danes bom z vami delila pismo podpore, ki smo ga napisali študentom in študentkam v Srbiji. Dragi študenti in študentke v Srbiji, z vami stojimo v solidarnosti, medtem ko pogumno protestirate in se borite za boljšo prihodnost v vaši državi. Ne le za vašo boljšo prihodnost, temveč za boljšo prihodnost vseh vas. Vaš glas, vaša odločnost,
vaša odločnost in vaše akcije javnost opominjajo na to, kako močna je volja mladih v boju za spremembe. Ne le za spremembe izobraževalnega sistema, ampak tudi družbene spremembe, ki vplivajo na vse. Korupcija, zatiranje protestov, nasilje, vohunjenje, omejevanje delovanja civilne družbe in sovražna nastrojenost proti aktivistom. To so le nekatere nevarnosti, o katerih poročajo člani civilne družbe iz Srbije. Aktivisti, ki javno kritizirajo vladajoče politike, so postali sovražniki številka 1. Zato je pomembno, da smo danes tukaj. Zato je pomembno, da je mednarodna podpora čim večja in čim glasnejša. Verjamemo, da vaša prizadevanja ne bodo zaman in da so spremembe blizu. Želimo, da veste, da v tem boju niste sami. Amnesty International je v ponedeljek izdala obsežno poročilo, ki dokumentira, kako sta srbska policija in obveščevalna agencija BIA v Srbiji nezakonito nameščali vohunsko programsko opremo na mobilne telefone aktivistov in novinarjev. To je še eden izmed ukrepov zatiranja, ki se jih poslužuje srbska vlada. Spremljali so njihove lokacije, socialna omrežja, spletno pošto in ostalo. Srbska vlada mora še danes prekiniti z nezakonitim nadziranjem, ki na zagovornike človekovih pravic in novinarje vpliva zastraševalno in je oblika nadlegovanja. Srbski vladi iz slovenske Amnesty International sporočamo tudi, da mora mladim omogočiti pravico do izražanja lastnega mnenja, skupaj z drugimi, tudi če je to mnenje kritika njenega dela. Naše sporočilo vam, pogumnim študentom in študentkam v Srbiji pa je jasno. Protest je človekova pravica in protesti so gonilna sila vseh sprememb. Z njimi smo se skozi zgodovino izborili pomembne pravice in svoboščine. Zdaj ste na vrsti vi. Vaš glas ima moč za spremembe in vaš glas ima našo veliko podporo. Danes stojimo tukaj, da vam sporočimo. Solidarnost nema granice. Hvala. Študenti za študente! Studenti za studente! 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 Ne dajte se, ne dajte! 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 Carevi ste carevi! 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 Hvala!